Confederation of Khasi Jaintia and Garo People, FKJGP, Norman Song Circle, Kadawa na usubot Menteri Rangba Kejela ubah kami ikatanat penroisor, ubah senyaw halang dhar, ban sampat ba ya kiying baduk kibadan Norman Song lumpirang. Habekren ciklat patai kubor ujanan sekretari ke FKJGP Norman Song Circle, usamna Alan Karkongor, ulayat hu bagidan South League Building Norman Song kibalatay ban sam syakibaduk. Usamla Alan ulakam baik ini ki building landep bentai nadu usnam ahjar pra ahjar kendai. Hendri mentah kila kelak tem auria namar ketanat penroisor haduk mentah kampat sa migdi ki ying syakilong ying baduk ki badai hok banyo. Usamla Alan ulayat hu banyak yang usimbut Menteri Rangba ulayat hu bakatanat kila dep penkre ya ke detail project report pada husnam banwan on pendep no ban maramat. Liang jungi ke senghi nanong song tinglawan kendu mentayo. Minister dia jung ulu laong ba ya kini kam lah ada pembiang ke DPR atau sedang dia uang hana bahwa news nama berwan ni ya kam punya anak sekolah dan kalian jengi yang tak kan jengi jengi ke David nak sedang ke jengi seni ontai ngelap punya semua lu ya kalian juga untuk yang jung kaya kini berke DPR kalau baik how news nama one lara ka nak kalian jung minister ada pin lara kamlong kamu uang ba ke DPR kan ya kam sekolah dan kalian ini keseng ini sih yang sejam kamu building beduk kepada yang teh building beduk dia mentah kalau pending we kata ke kam seni belabun jat teh dan kalian juga like kram dulu ngompet bahan teh ke jing seni belabun ke hantam bakatu yang keladap hajing syak keladap anda ki kram sam tu por beri sam nak ke yang ki pen sateng itu yang dia mentah tu yang kelak dah kan kelak damage lah sudah mak telah hab renovate mereka dia ke pisam tak government ke hab sanction meng tu hajing syak kali ke beladap dah sam tu por mereka government tu kemudian jingat sukai dan hadirin bakal government ni kamsa mereka mentah kalau ada kaji pelut yang sahabat ba man hab renovate yang madong sedang ki damage bro hadu tu sing belai sakirang mah hoi min ngap sim senjam betengek sendang nomor 1 bakala ka ketem min hab le nak gowe kam bangin khang persa ikin atau mak ben le te bahaban idon ketika bagi yang tu kaji sya kaji don ketika yang ketika jikur khing beduk wah andai mentah nak kalian ke sarkar kam le ketika yang ka kala ka ketem auriaban kalau along ka jaka ba istajmat bendong kuma pilai sakhi jadi kalian cengiruk lah sarkar kam le tengi kalian ke seng ini sim senjam betengek teng ba bat ka dorbar senong bat ka senglong me bat borok bedong senong